USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Uy, ipreno. Oh my God. Lusaan ko nga nakita. Lusaan ko nga ipreno ti Kodsek. Sigurado ko man na dung parang napalididak na di nga. Babentiran niya ti silaw ti Kodsek. Nakatugaw nga nakadumog. Babae. Langan natin nalapsat. Nakatugaw nga Apa nga ta? Oh my God. Alisto, doon sa aga. Nakitain, noon na sinula ito, kinanya, mapaspasamak kang kuha na. Kinunak manong naimi kat dimsagak nga ro diti Kodsek ket idi tamasit gak agaling hasaw manon naimi ti angot nang agat arak na bartek. Miss? Hello, Miss. Abay, sino ka? Meka. Nagtugaw ko dito yung tinga ti Lane. Bagta ka ko, nasilawang ka. Meka, ang paigit ka. Manong naimi, inigkamak ti kilikili na siyempre. Ing patakder ko ket nikit imara ko badan kaya. Oh. Meka. Paigid ka. Impaigid ko manong naimi ket nagiddan. Naglapsat na babae. Manong naimi nagsubliak iti Kodsek ket paigid ko. Tapno di kasta ket saan nga matraffic kan saan nga busina dagiti adda iti likuda. Miss? Hello, Miss. Ay. Sino ba? Nabartek ka? Amom ka din naman pasamak? Natakita ka bag na manong naimi. Binagkat ko, sinakroy ko manong ilogang ko ni Tikotse. Itulog ka di balayo. Yung masagbay nga makaturog ka. Ibaga mo sa nut pangituludak keng ka. Kinunak ng idiagid ni tilikod Tikotse manong naimi tilikod nga tugaw. Inturog na batay. Saan ko nga mamok no sa nut pangituludak keng kuha na. Tibag na manon naimi niloktak. Nakita ti cellphone na. Sino't mabaling ko tawagan. Kinita kiti punbuk na manon naimi ni sunod kita naka Ate Maribik. Binadas ko yung dial manong. Umadlod na. Inaalak ti number ti Maribik, Ate Maribik manon naimi kiti cellphone ko ti nangidayalak. Nagring. Hello Ate Maribik. Doon siya. Ada ka di ururahin nyo? Ada ka di kapsat yung napintas? Apa nagtugaw iti tinga ti kalsada kat dandarit na palidlidan. Inlogan ko ti Kodsek. Ta itulod ko kumangin. Di mat agsaon nakaturog man ten. Iso nga nagatapak nga da cellphone na. Naalak ti number mo iti cellphone na. Dial ko matlud na. Ni Rafaela. Nabartek. Rafaela. Sino da ito? Elmer, tinagang mo, ate. Mabalin ka ni. Itid ko kang address, tayo tulad mo isuna dito balay. Mabalin. Sige manang, itid mo kanyak ti address. Taumay ko yung itulad dita. Ni Rafael ang ibagbagam. Sige harad. I-text ko. Tinggay ng igan, papagayam. Ket may salang nga paset, ti pagkasalitaan, lagip tinapalabas, ni Elmer iti probinsya ti Ilocosur. Nga dito iti may ikaduwang ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Abril. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti yapanang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II kaya napangabakan nyo ti agkakadakkel nga premyo. Numadama ka itang agbibuya dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Pag-like, pag-share, kaya no saan kayo pa nakapagpalo, agpalo kayo kuma. Kaya into no i-upload dito yung video iti YouTube channel ni Parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ket ag like kayo, ag share ka, i-share yo ken
ag-subscribe kay kuma dusang kay pangin nakapag-subscribe. Ni manong yu anemi detoy Nemi Ruiz, host tilagip tinapalabas i-Reaction Radio DCJ Silawag. Kasi nakuna kitay ngagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2026 kaya kakarakkel na kiti premyo. Yeah? Ababalayang dati panangibasa tayo tilagip tinapalabas ni Elmer Tilugusor. Ngayon, napimilas tumatlangan kay Denggan, in kay Buyaan, into no 12:30, aging ganati alas 2, iti DCJC Action Radio DCJC Lawag page papagayam. Okay ba? Okay na yun na. Ano? Okay ba? Uy, no, okay. Hindi man din nga papagayam, deto'y ituloy, deto'y ababa nga lagi tila palabas ni Elber. Matamang, ang pinauluan tayo ti Jakun Kayat, ti Agayat. Apo, di na kanong Kayat Agayat, api nga ta. Hindi man din nga deto'y third grand finalist tayo. Iti panagyaman ken awis na. Third grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Ayan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Kabalawan naman di kita ag birthday, iti da ito'y nga aldaw. Abril 14, Martes, pabagayam. Happy birthday kay ni Arvin Namnama, iti Hilo, Big Island, Hawaii. From your grandma, Soledad Nilo. Happy birthday kay ni Sita Asuncion, iti Hawaii, from your sister, Lita Ramiro. Happy birthday kay ni Roldan Rabina, iti Bangi, Ilocos Norte, from Rene Ravelo, iti Hong Kong. Ayan, papagayam. Di kita hintay kablawan nga birthday, di ito yung nga aldaw. Okay ba? Okay. Di na? Naku na gunuun eh. Sino ka gunuun eh? Na 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 ten 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 ten. Madamdaman ito ibasa na ito ikwan. Ituloy tayo nga ibasa na ito ababa. Nalagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Arnel. Uno Arnel. Handa ka na? Elmer. Iti Ilocosor, papagayam. Yeah? Lalalalan. Agusisirak pala kami. Okay? Ket, siyempre, madamdama, hindi ito ibasan. Ituloy nga ibasa. At iababa nga lagi tinapalabas ni Elmer, iti Ilocosor. Ganyan tayo pinauluan iti Jakun Kayat, ti Agayat. Apay nga ta. Okay. Ni Ofelia Bagawisan, madamang nagbibuya, pakishare ti programa tayo, ni Ana Pimentel, ni Josephine Estango, in-share na, nada-share bad na, Erlinda Stabilio, double share bad na, in-share na pa yan. Thank you ka na kayo, yeah. Hindi nga rin, ituloy nga ibasa, dato'y ababang alagip tinapalamas ni Elmer iti Ilocosor, yamkas ko nakitay, napimbitas tumatlang into no aldaw, yung kayo tumatlang dublyan nga buyaan, at again, iti programa tingalagip tinapalamas, 12:30 ganat alas 2. Ituloy tayong nabasahin. Nabanggong nga ron intulnog manong name ni Rafaela. Pinastreknak ni ate Marivic nga kabsat na manong name sa ko insurrect. Kabsat na iti kwartuna sa ko impayda. Ket ko na ni ate Marivic nga gurek laeng iti salas. Ta sukatan na kano, ti ading na. Manong name nga naplat iti parte. Manong name may saak nga mekaniko iti may sa nga talyer at dan bukod ko akotse at least da pagluglugan na ka service ko. Alas 10 iti malpas ko manong name ti overtime ka kinontratak nga tinarimaan.
Iti panagawid ko, dahil mo nga napasamak, nga dandarik na padilidan, tinapintas a babae, nga Rafaela kano tinagan na. Manong nemi, nakayawan man yung tiriknak. Idinto ta idi pa ilang ibagbagak nga jakon kayat ti agayat. Namit duwa ngamin na nasaktanak manong, nakasaksakit. No apay kendi nga mapaayak iti lubong ni ayat. Idinto ta na singpetak mat. Alawan amok tuminom. Yung sa anak mo na mabarbartek aklayang no dasaksakitin tinakim ko. Kas idi tapinaainak ni Ani. Ni Ani manong nemi, ket college graduate mga opisina idinto ta siya ket vocational course laeng ti tumupos ko. Nga dahi ta tigapunan no apay nga sa anak nga kinayat gabot ta sa anak nga nakapaggraduar iti kolehiyo. Yala ket adumat ket rason. Mapay. Ti kadinasken ket no kasano ti kasasad ti estado ti maysa nga tao tapno ayatem wenno posible nga agbaling nga asawam. Adamat ket rason ni ani nga nang paay kanyak ba. Nakadagdak nakabaybayag manong nemi nga sinagsagabak daytang ko umuna pa nakapahay ko. Aging ka manong nemi nga padasek mamit ti agayat iti kas kanyak ti kasasaad na tapno saan ka mapahay ko na. Ni Monica manong nemi ket maysa nga serbidora iti maysa a karinderya. Nagsubli-subliak sa jay hanggang gabot na imas ti luto dangim gapu kini Monica. Simple manong nemi ti langana. Simple pintas, simple kasasaad. Gabot high school graduate lahing suna manong. Inarem ko. Ngayon pinaay na. Nagsakit. Takasasaad. Padpada kami ti kasasaad. Simple nga pintas. Ngayon pinaay na. Adad nga sinungbatan na manong nemi ti engineer nga agar-arim kang kuwana. Ti engineer nga adu ti kontratan na nga blood control. Manong nemi. Kat na ito ng tinagga. Sagsagabaak nagbarbarte ka. Kimbag tada ni Edmond nga katrabahuak manong nemi nga mangkad kadwa mga atibay kanya. No kastang mabarte ka. Isuntiag maneho iti ka. Kutsek itulod na iti balay. Ket agmarmari Josep met dinanang. Dududwa kami ng agkabalay kininanang. Tasak ti burdek kada kami ilimang agkakabsat. At dan asawa di kiti kakabsat kung inaw na adamat ten pamilya. Wano adamat ten bukod ng balay. Dagdagdagin nak ninanang agasawa ng sinungar ti asawa. Ket paayon dakmat di kiti armat. Isungin ket din ko iding nga jakon kayat ti agayat. Jakon kayat ti makayawan tapno saan akon nga mapaay. Nga manyari ito nga marikrik na. Nakayawan ak kini Rafaela. Ini mo rin ni Ate Maribik manong nemi agyamyaman. Agyaman ak unay king Kailmer. Amom no sa balila ko man nga tao iti nakasalaw keng kuana. Baka nagsisinublatan da itang nga rin ang masada pinapatay. Naglapsat magkarot kapsat ko. Sungarod manang nakalaplapsat nga talaga. Nga mapa nga nagbartek. Ape awant kinadwana. At nakadwana. Kasano nga nayawawan. Ape namin nga nagbartek. Gapo iti panangisin na ti boyfriend na kayang kuana. Tadya boyfriend na, ada dating nga kayan ayat na wano ex na. Ngim nagsinubganan da. So dahil kasakit tinakim ni Rafaela kita. Inawis na di barkada na. Kaopisinaan na. Nangatot posisyon na iti kumpanya. No kasano nga nakadanon ti kasdi nga paset. Uwan nga rod. Mabali siguro, nga ti panakabartegnan, siguro, kayat nanti agawid, ngem, adakot siya na. Kadi. Ngem nasayat sa nga dring naib ti kot siya nga nabartek. Tano nakamagpaneho pa hilaeng, baka na disgrasya. Elmer, thank you. Sige na ate, inaramid ko lang. Kas may nga tao, natumulog ti pada nga tao. Nagasgasat ti kapsat ko, tasika, iti nakasalaw keng kuha na, tanong saan? Tsakla mo. In istorya, kininanang tinapasamak, panong naming yung sangkon ng istorya pa kini Edmond. Kalpasan di makalawas, panong naming madamak, nagtrabaho, iti dumasdeg ni Edmond kanya. Pare, Elmer, damakasapol kang ka. Ti amok kita agpatrimaan gabota nakakutsi.
Ngam dinamag na no, sa dito tayo mo. Elmer ko na. Naglapsat siya ka. Jack masango dito. Jack masango. Ibatan na ito aramid. Among mo nga Jack kong kayat. Ti makakita pa iti babae. Sa may bagang nga babae nga nalapsat. Di mo kayat. O sige. Ibagakin ko nga nang di mo kayat. Ngem imasadag kanyak manong naming ket malasing ko launay. Rafaela? Elmer? Abagan din na kaya ta kasalita? Sorry. Umay kung mga pagpakaasing nga awisan ka. Awisan na? Kapay. Kahit ko ti personal nga agyaman, iti naramid mo. Ti palang tulong mo kanyak. Ti kaawan ti dagas nga naramid mo kanyak. Sige. You're welcome. Nagtinglo ka matan di you're welcome. Di mo kahit ti nga awisan ka. Apay ba laing? Sabi kas lang makakagura ka. I'm sorry. May bilang ko tibaging I'm a woman hater. Ano? Ano't basol mi nga babae? Nagsagaba at kaboy ti babae. Nagayatak gam sa andak nga inayat. College graduate, nga mga opisina di mo na. Gabuta sa anak nga nagtruport ti gabuta may sa akla mekaniko, pinaay na. Serbedura iti karinderya, ti may kadua nga inayat ko. Gam saan naklata kaya ta engineer ti sinumbatan na. Ita. Di ka mawatan. Ita, sika, nakapimpintas ka, nagngatot posisyon mo kano, ti kumpanya nga pagtrabahoam. Awisan nak. Tapno agyaman. Nalpas ti pa nagyaman mo. Well, you're welcome kunak lang aro din. Please. Sabi, please ka. Uri maminsan laing. Mabanda, mag-dinner ti restaurant. Tapno niya. Tapno ad-adda nga makayawan na ken ka. Kalpasan na, paayan na. Diyak kayat na may ikatlo nga mapahay. Ken may sa, ingkarik iti bagay kagjakon kayat, yagayat. Paapay, agayat ka kanya. Siya sino kumatilalaki ng sangang kayat ken ka. Ket may bagak mat ken ka, I love you too. Rafaela? Kahit mo masawin. Siya sino kumatisang agayat ken ka, ket nakasaysayat ka. Di na kinudawayan. Uri may saklang mekaniko. Uri may saklang basurero. Ngayon nakasaysayat ka. Di na kinundawayan. Mabaling ka di. Into no, malpas mo, di trabaho. Kung may kanto, ito yung restaurant. Ta celebraran ta. Iti yang panagayan ayat ta. Jakun kayat ti agayat manong nemi. Jack pa na iba ka I love you kina Rafaela manong nemi. I love you too nana. Kaya't nang sawan, sa anak ko nga napaay. Kaya nakaragragsakat. Kahit ko na ni Edmond. Kaya dam. Kaya bagam nga di mong kahit agayat. Tiba yung babae, ti mo sa dagkang ka. Nubya kun. Ag-date kami. Kahit nukas kasunula ang partner. May check-in ko. Asaway nga dagos. Nagpreso manong name na i-check-in ko kalpasan. Di ba nag-dinner mi ket virgin na virgin. Nakalaplapsat manong name nakakinkinis, nakaimimas, nakadaldalus. Nagkalay sa akong karod kini Rafaela, manong name ket itidan na ni Nanang, itinagdanaan mi. Nga pinadakkel mi manong name ti balay mi. Balay ti maysa nga nasaliwan-wan ti kasasaad na. Nadaan kami talong anak manong. Intultuloy ni Rafaela iti nang opisina idinto ta siya. At daan ako iti bukod nga talyer ket ni Edmond ti kaduak nga manage iti dayta nga talyer man. Ninanang ket isu ti makaamo nga mga sistemar kadi iti talo nga puko ng anak mi ken ni Rafaela. Kinamkadlaeng ti gasat ako na manong. Di akon kayat agayat ko nak.
ngem dimteg ti babae nga naikari para kanya. Nagbalinak lang nga na siya at kan kuha na, tatinulungak, ket sumeten ti pon ken kapuna, do apay nga inayat na. Dito nga rin ti pagkasalita, ket thank you tilaing mo nang ibasa, sabi ko at dapat na ibating nga adal, liwliwa ken pagsanmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya, tuyak yamon nga pagaya mo, Elmer, iti Ilocosur. Thank you mat ken ka Elmer, thank you mat kadagitay nagbuyang ulitek at Pilipinas tumit lang iti pangkay panagdengeg ken panagbuya into no aldaw 12:30 ken kanat alas 2 iti programa ti nga lagip ti napalabas iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Thank you kadagiti nagbuya kas ken ni Opelia Bagawisan, Erlinda Panti Rosete, ni Opelia, ni Ana Pimentel, kas tamaten ken ni Erlinda Estabilio, Ana Pimentel, Josephine, ken Erlinda Estabilio, Opelia Bagawisan. Thank you. Kada kayo. Kahit kuman nga i-acknowledge sige tayo kang kanayon nga magsubsuportar iti programa tayong lagip ti palabas. Yan, kas ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. di Takaway ang kanayon nga magsubsuportar iti page ken YouTube channel ni Paring Ray. Ni Lita Valencia iti California, Remedios Aguilar iti Washington State, USA, Carmen Pagi iti Israel, Aurelio Fiesta Jr. Once again iti Hawaii, Australia, Haduka iti Eva Beach, Hawaii, ni Renato Pongtilan iti Waipau, Hawaii, ni Nena Patricio, Erlinda Panti Rosete, Josephine Estango, Erlinda Estabilio, ken ni Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain. Okay, madamdamalayan ko na kumang yung awan ti time ko nga kwa. Sana ka makapag-programa ti Dirma nung nemita ag duty akita. Napana kami nagsibug. Isang hanak nagsapang nga nagprograma. Aya, intro malamlaing ngayon, ti alas 2. Depende, no, kasano, sitwasyon. Baka dagurore nga trabaho ti barangay hall. So, ang duty ta ita ti barangay hall kapsat, susublat kami ng duty. Ag-duty kami di tunggal lawas, maminsan tunggal lawas, maminduwa kami session, malaksid lang no adalet emergency meeting tayo. Ken, linawas nga kalinisan tayo. Okay, dapat obligasyon tayo hapsat iti barangay tayo. Ken tumulong kada kita kasapulan ti tulong, magsulbar kada iti problema. Thank you for watching!